Good morning, Philippines. Today is another lag day. We're gonna be doing some team building activities in Danao. I'm excited. So, are you excited? Comment down below. Like and subscribe. Alright. Good morning, guys, and we are here at Coco Palm Beach Resort at Danao. And ang optimist namong department. Alright, let's enjoy this day. Don't forget to hit like and subscribe down below. Okay? So guys, expectation versus reality. Basta ang importante, duha among lechon. Wala ka na importante guys, duha among lechon. Yan, duha among bami, ay bihon, tulo ka spaghetti, napay cake, napay manok. Daghan pag manok. Bahala kang swimming pool pang kidi, basta naay duha ka lechon. Okay, kabut mo. Hello guys, init. Pero okay ra yun, kidili sakit, pero alimuot. Kay init ang hangin. Pero nasa lang mga inflatables diri. Pero cute man, pamata siguro ni. Samo ta kalagom na po dali. Bahala na, basta like and subscribe. So diri sa Coco Palm Beach Resort, nasa live weather station. Daray, Coco Palms weather station. Coconut moving, windy. Coconut still, calm. Wet, rainy, dry, sunny, invisible, fog, coconut gun, typhoon. Har har. Ha! Hapit na alas 11. Unya, magsugod na ang amuang program. Hosted by Besh Paula. And hi friend. Sexy kay karon friend. Pakita friend. Ipakita yung mga outfit. Dapat eh matuyok. So guys, bawalang init kayo, magdula niyo yung games. Nagdula may games, ikaw baka nagpainit. Kamera nagpainit. Nagpainit mi. Nagpainit mi. Dire niya. Naalang ni siya. Dili kay hot ang mga bidaan ni Ma'am Glads. Di ba? Apil ko sa hot din. Wala ka naman dira. Kalimti ang tanan, ayaw lagi ang lechon, di ba? Nara ba na lechon, di ba? Alas 12 na niya, mga una mi. Kay gutom na. Kay gutom na. Ha? Ito? Mag-pray sa ata. Mag-pray sa ata. Our Lord. Amen. Hello guys. Kumana mi og kaon. Busog na. Wala pa din naman kaon mads. Pero busog na mi. And after mat sa mong lechon. Pero dagat pa big spaghetti and bami. Nya, napay cake. Napay soft drinks. Init kayo. Mangalay kami. Init kayo. Init kayo. So guys, there is a venue na mo, walay data, hinay kayo signal. So, okay na siya ang strategy sa kuan. Coco Palm Resort nga para makabanding ginatanan, di ba? Charmander. So guys, nag-click mi sa resort, ginangita mi og kang swimming pool for adults. Pero it's parking lot. It's parking lot. No. Narangan to ang pool guys, so napay infinity. But unfortunately, it's exclusive for room guests. So we can't go there because it's exclusive for room guests. So hanggang tingin na lang kami, mga best. So we're intruding this place. Intruders.
And vlogging the vlogging. You speak in British. Yeah, British. Okay. So here's the infinity pool, guys. Here. It's blue. It's obviously color blue. And It's pretty clear. it's pretty clear. It's nice lagi. So, di kaya taga-konyo ba? So mo siya aging ni Master Bambam nga naay pina-jacuzzi. Ari mo agi. Yeah. And dira mo agi. But unfortunately, this is exclusive for room guests. So just they use. So wala. So nga og mag-vlog na lang ko dire. So ano sa tani besh? Uli na ta? Uli na ta. Uli na ta. Pinindot sa pool. Ano kayang pool? Yung pool. I wanna swim from the pool. Sa mga to siya, guys. We're going back to our place where we belong. In the kiddie pool. Okay. So, mga Vlogger! kay bawal mga to mga dayos. Ari rami. Di rami magkuang-kuan, maglingkod-lingkod, maghigda-higda. Di ba, friend? Ayaw! Namindita. Namindita ang pare. Father! Yawa ni Master gini. Nga naman. Shades man. Siyempre init. Yawa ni Hindi lagi ako. Ikaw ba yung kanay kanang master sa mga dragon? Ako? Ano si Jan? Si Jan kanina. Dili. Wala na ako collection ron. Besh, dili man ko dragon. Sa baby dragon. Baby dragon. Kanya, kabantay man na sa gilid. Oh. Hi, say hi papi. Oh. Mawawa na ang papi no, Shy, pero may shy. dragon na siya, dragon. Shy. Nahiya ka pa. Ay. Ayaw. Master. Ano ba talaga, friend? Anong pinaglalaban natin? Shades. Wala kay tulog, friend. Katulog na, friend. Ikamata niyo, friend, na naka sa room niya, friend. Ito yung bang Dito, pala ay mag-i-open namin ang dagat. YouTube sa... Instant outfit change. Kay maligo nami. Pero gonna leave you for a while kay wala ko'y GoPro, wala ko'y action cam, so abot ta later. Bye bye. So, busy kayo sila o langoy-langoy, dua-dua. Nga ako, tanaw ra ko kay di ko kibaw mo langoy. Da! Sulawa. Yay! Hindi kami sa inflatable, guys. Kataanan kayo kay si Hill, kay si Shagit. Itingan ba sa niyang uyab. So third building at its best. Alright, kaunta og cake from Leonas. Maayong hapon, Pilipinas. Og manako og kaligo. Manako pang iwas-was. Lagom na kay ko, best. Kapoy, best. Kapoy. 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 Awa. Wala. Dig pa more. Volleyball pa more. Volleyball pa more. So guys, nako interviewon. Sakit kay law to ganiha. Mo ni siya, si Hill. Kumusta mo na-experience yung mga ganyan, Hill? Pwede mo Shagit na mo. Kapit kumatay. Kapit ka matay. Oh. Guys, among interviewon ako ang manager, guys. Sir. Hello. Seto. Hi Jan. Sir Ray, kumusta mo na acting, sir? So far so good. Okay kayo. Again, thank you sa participation sa Talent. Palpak! Guys, balik mo. Among interview ng manager, Sir Ray. Sir, Hello. kumusta mo na acting, sir? So far so good. Okay kay ang team outing karon. Daghan ni participate and also sa games po na-participate ang majority sa members. So really nag-enjoy tanan. May ang food, na-idwa ka lechon. Yes, labi kay lechon. Tapos si Jan, dako na Jan, no? So really Ay, enjoyed wala. ang whole team. So again, nice kayo. Good. Okay, thank you kay sir. Oh, Thank you. Para sa vlog. Thank you, sir. Ayun, Mia!
guys, that's it for today. I hope you enjoyed our outing. And yeah, don't forget to hit like and subscribe down below and click that notification button over there. So see you in the next vlog. Bye bye. Alright. Fatima, kung sa'y kastorya ni mo kang hil nga sigsagit ganiya. Kuan, ana siya nga. Fair na daw ron. Bye bye. Isa! Okay, pwede na muli. Sa mukha. This is how we party.